batho. Astopasa Darrell Morton School of Swimming Gators Club ile sone ba fenyi ba khaisano ya Botswana Swimming Sport Association National Championships. Khaitsedi yake Patricia Chobonyane ke ena tolokolang ka puo ya diatla a re tsene mo dikganyeng. Puso ya lefatshe le totobatsa fa e tla kohela matshwenyego a mapodisi a lefatshe leno ka ditharabololo tsa senna la ruri. Tautona Advocate Dumaboko o buile se jaaka na etetse mapodisi monotoropo kgolo Gaborone go lekudisiwa ka seemo sa bone mmogo le gona go ipua sentlwana ka tsa bodiredi le ditsompelo tsa bone. Tautona Boko ka ile fa seemo sa mapodisi se ngomola pelo lentswa a tsweletse ka go dira tiro ya bone ka bokgabane le ka boinelo jo bo beile lefatshe leno mo seriting sa maemo a kwa setlhoeng mo kgaolong eno ya Afrika. Pego ka botlalo ka ke filo mo kgautsane. Tautona Boko phaketsa isitse morero ka mapodising a lefatshe leno. Morago fela ga go tlhonga ga puso e ntšha, Tautona Boko o ne a ga sešwa maphata a puso a fudusetsa mephato ya itshireletso ka ofising ya ga Tautona go tswa kwa lephateng la pele la itshireletso. O ne a lekudisiwa ka seemo sa mapodisi go tsamaisa maitlamo a one a go sireletsa setšhaba le dithoto tsa sone. This is a big organization with a big mandate, and it is an organization that has to prioritize its people in order to effectively deliver. Police officers have to come first. Their welfare has to come first, so that when they approach Botswana, they approach them with love, with caution, with humility. But if they are wounded themselves because of the conditions of service, then they will bleed on the people. Tautona Boko berekile le mapodisi mo tirong ya gagwe ya pele mme o dumela gore seriti sa one mo kgaolong ya Afrika se lebane. O itlamile go dira diphetogo ka go itebaganya le matshwenyego a mapodisi a tswang go lowe. We have a crisis in our hands. Badiri ba mapodisi a tsela mo diemong tse di sa nnang sentle gotlhelele tse di tlhokang gore di tsibogelwe ka mašetla ebile di tsibogelwe ka bonako. Mme go tla tshwanna go nne le tsibogo e ntseng jalo mo nakong e khutshwane go batlwe ditsela ga ngwe le tse di sa tlwaelesegang ga ngwe le tse ne di itsiwe mme go sena kakanyo le kelelo ya gore di ka dirwa gore go rarabolwe mathata a rarabolwe ka bonako mme ebile a rarabologe. Go tsamaelana le moono wa gagwe wa therisano le puso e akaretsang botlhe, Tautona Boko a re gongwe sebaka se gorogile gore mephata ya itshireletso e nne le makgotla a itebagantseng le go emela dikeletso tsa badiri ba one ka dinao. Sometimes when you canalize, when you create a proper channel to communicate challenges, even grievances, you give people an opportunity, an outlet. You enable them then to channel their grievances properly. And when they channel them, you listen to them. So it is not a bad idea for unionization, even of the police service. It is not. I can tell you. But that's for you to decide. And when it is decided, we will agree how it must work. Tautona Boko mo bekeng ya boratarantsa busa mme jaaka ntse a tsamaya tlhola badiri le dithoto tsa setšhaba wa itlhatlhelela gore re farolela setšhaba pego ya malatsi a gago a le lekgolo e ntse le Tautona kgwedi ya Tlhakole ba bobedi ngwaga wa 2025 a bana le boammaaruri jo bo tletseng ka gore isa go a lefatshe leno e ya kae. Ke filo Mokgatsane, BTV News, Gaborone. Motusa Tautona re Nkosinathi Ndaba Gaolate o go tlile le khotla le itebagantseng le go thusa go tlhomamisa ditlhabololo tsa magae kgotsa Rural Development Council go netefatsa gore maitlamo a lona a tsamaelana le dikeletso tsa puso tsa go tlhabolola metsi eo. Fa a buisa komiti ya lekgotla leo e le la ntlha ka moso gompieno monotoropo kgolo Gaborone, re Gaolate o boletse fa dikgwetlho tse di leng teng kwa magaeng ka ja lehuma mmogo le tlhoka tekatekano di tshwanetse tsa tsibogelwa ka ponyo ya leitho. Monica Swela ka dintlha.
Nngwe ya ditiro tsa gagwe e le mothusa tautona ke go etelela lekgotla le le itebagantseng le go thomamisa tlhabologo ya magae kgotsa Rural Development Council. Fa bua e le lantha le komiti ya lekgotla le, Rre Gaolathe o lebogetse tiro e dirilweng mo dingwageng tse di fetileng e tshwana go tswa ka ditsela tsa go tlhabolola magae le gone go thusa Batswana mo manokonokong a leuba. Mme hela a gatelela botlhokwa jwa go itsolopanya go ya pele. In his recent State of the Nation address, the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Gideon Boko, emphasized the need to revitalize rural areas. This calls for a dynamic and agile civil service in delivering services to Botswana. And as you are aware, the key challenges in rural areas are poverty, inequality, and unemployment. These issues must be addressed if we are to achieve a balanced national development posture. Therefore, let us heed to this blueprint and improve performance across all government services. Dintlha di tshwana go gola le katego ya makalana a puso ya bo eletse mothusa tautona a kaileng fa lekgotla le tshwanetse go nna le seabe mo go tsone. As a coordinating council, if we do not, in our coordination role, prod, catalyze, push, pressurize for the restructuring, for instance, of the Botswana Meat Commission, then we would not have achieved part of our mandate. So part of our mandate, once we are on the same wavelength on our objectives, is also to look at the institutions, primary institutions that are directly, not even indirectly, correlated to the success, our success towards, and we need to be systematic about this. Lekgotla le tshwana le ke konokono mo go thomamiseng gore magae ga a salele morago mo go tsa dithabololo le gone go nonotsha batho ba ba nnang kwa dikgaolong. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Tsena mo kganyeng ya bogodu jwa megala ya motlakase kwa Maun jo bo dirwang ke dillalome tse di senang pelo gotlhelele go bolelwa bo ama malapa mmogo le gone go kgoreletsa dikgwebo. Se se builwe ke tona ya ditswamong le kgotetso mme bogolo Kenwendo a sena go lekola mafelo a milweng ke bogodu jwa megala ya motlakase e le bogodu jo go bolelwang bo diragetse ka la bobedi wa beke e fetileng mme jwa tlogela Maun le metse e mabapi mo sepitleng ka lefifi la mangtshwarela ngwana. Makorutlwe mpho a rona. Go ne ga nna le fifi la bobedi bosego gare mo Maun jaaka magodu a utswa megala ya motlakase a na le ka go utswa mogala o motona o anamisetsang motlakase mo sepatlong sa motse wa Maun go akarediwa le dikgwebo. Fa lekola tshenyo e o tona Kenwendo o ne a bolela fa tiragalo e masisi e ya mile thata phatlalatso ya motlakase go tswa go mafaratlhatlheng a motlakase a Maun 11 kilovolts satellite substation le bokgoni ja go anamisa motlakase mo mafelong a mabapi. Se e leng gore tota sa tshwenya ke gore interconnector ya bo e rwele live load ya motlakase ga re bona e le gore motho o kgona gore a re utswa a live load ya motlakase ke selo se se tshwenyang thata ka gore gate ke ga go thuntse le rule le tona gone ha e ka re bomo ka gore motlakase wa teng wa bo le go godimo hela thata yaanong re batla go supa gore batho ba tswana betso selo se sa tshwenya megala ye ya BPC e botlhokwa ga re baballe mme gape re tshwanetse gore re tshabe ka gore ya bola re itemogela tshenyo e leng gore yaanong due to that fault e diragetseng e dirwa ke magodu ga e introduce another multiple of joints faults mo line yone ya rona ya cable e be le gore yaanong re tsama re le ka go fall locate yaanong mo cable yone ya rona e leng gore e rana 16 kilometers from substation yone ya Maun main to satellite substation. Ke gone go e leng gore yaanong go tsere lebaka betso mo e leng gore yaanong kana go
senka 40 ko tlase ga mmu ga go motlhofo jaaka o ka tsamaya o e senka ka matlho jaaka re ka bona mo di-overhead lineng. Tona o kgethile morafi le banni ba Maun le mafelo a mabapi go thusa puso go lwantsha bogodu jo ka go bega sepe fela se go belasegang e le ditiro tsa bogodu kwa mapodising. A tlatsa ka gore ditiragalo tse di a oketsega ntateng ya go nna teng ga mmakete wa megala e utswileng. Rothe re emele tshenyetso setšhaba re bona batho ba leka either tsone tse di-interconnector kana di-transmission line. Re kgaleme betso, re kgaleme re nya go ha wa re senyetsa ka gore ha motho a senya jalo go a bo go dira gore le rona mo malapeng re se ka ra nna le motakase. Go a bo go sa re gore ga gona motakase ko substationeng. Motakase wa bo le teng ko substationeng wa bo kgorelediwa ke ba eleng gore bao ba senya ba re ba go rekisa ko ba di-scrap. Go setse go begile fa go na le mongwe yo o belelwang a mangwa le bogodu jo jwa megala ya motlakase mo Maun. Ka jaana ka tsatsi leo mongwe a tsile a tshubile ke motlakase kwa kokelong ya Letshola Thebe 2 Memorial mme mapodisi a tsweletse ka ditlhotlhomiso. Le fa go ntse jalo company ya BPC ya re kgonne go bankanya seemo seo sa go kgaoga ga motlakase mo Maun ka matlhatso. Mpho Aaron, BTV News, Maun. Dikgang di a tswelela mme Batswana ba gakolotswe go amogela seemo sa bone sa mogare ga mmogo le go emana nokeng gore puso e tle e kgone maitlamo a yone ya go hedisa gotlhelele segajaja sa HIV le AIDS. Se se buile ke tona wa ditsela le dikago Reno a Salakae kwa letsatsing la segopotso sa HIV AIDS kwa Tshobokwane mo kgaolong ya gantsi le sego mokwaisi wa pega. Lefatshe la Botswana le nna la gatisa kganya ntlha ya mogare wa HIV ka ngwaga 1985 go tloga ka ngwaga o le hatshe leno la itemogela koketsego ya dipalo tsa batho ba nang le mogare o mme seo sa pateletsa puso ya Botswana go kopa dithuso ka mahatsheng a tlhabologileng go le thusa ka theko ya diritibatsi tsa mogare o. Mo nakong eno lefatshe la Botswana le setse le gatetse pele mo maitekong a go laola kanamo ya mogare le palo ya dintsho tse di bakwang ke bolwetse jwa HIV AIDS. Segopotso sa letsatsi le la mafatshefatshe la bolwetse jwa HIV AIDS ke sebaka sa gore goromente a itlame go tswelela a lwantsha bolwetse jo jaaka re tsamaela mo go bofediseng kana jaaka re na le ditogamano tsa go akanya go bofedisa ka ngwaga wa 2030 go raya gore ke maikarabelo a gago le wena o le motho ka bo wena go bona gore o tsaya jang karolo gore ka ngwaga wa 2030 o bo o sena bolwetse jo kana bana ba re ba tsholang ba tsholwa ba sena bolwetse jo ke maikarabelo a rona rotlhe. Mme dipalo tse ke tla beng ke di kgaogana le lona mo gompienong ke tsa go simologa ka kgwedi ya July go helela ka kgwedi ya September 2024. Ke supe yalo gore re ne ra kgona go testa batho ba le 2613. Ke supe yalo gore mme mo bathong bone ba neng ra ba testa ba gaetsho ne ra hitlhela mogare mo bathong ba le 27. Se ba gaetsho sa tshwenya ka gore go supagala jalo gore re santse re na le batho ba ba santseng ba tsenwa ke mogare mme tota mananeo a le teng a e leng gore puso ya dirile a e leng gore a diretswe gone gore mogare o seka wa anama. Kgosi Willie Morris wa Tshobokwane o ka ile ha mo motseng wa bone ba tshwantswe ke batho ba santseng ba le maoto a tshupa go itlhatlhobela mogare. Ba gaetso re santse re na le kgwetlho ya batho ba ba tshelang ka mogare kana ba ba ile gore re belaela gore ba na le mogare mme ba sa ye dipateleng. Rona mo Tshobokwane what I've realized ha monna a lwala o taba re tlute ko kang ente thonka a ke ipotsa re tlenka ga go tewa sebiti sa mese botlhoko jaanong ba gaetso ne re kopa le nna ke le moteng ke re a re thuse bonnese ba re thuse se re se kopang hela ke gore bolwetse ha o na le jone o bo go lemoga go sa le nako o ka thusiwa botoka le ha o le mo lo ha o robetse re santse re batlisisa gore o bolawa keng. Batswana go ralla le hatshe ba rotloetse go nna ba itlhatlhoba kgapetsa gore ba itse seemo sa bone sa mogare ka se le botlhokwa mo matshelong a bone le sego mokwaisi BTV News Tshobokwane. Modulasetulo studio wa kansele ya kgaolo ya Chobe yo sa tswang jalo go tlhophiwa go nna mo stilong seo Re Johane Chenjekwa o boletse fa ba ikemiseditse go tlisa diphetogo mo kgaolong ya bone
le ntswa go na le dikgoreletsi tse di bakwang ke sekgwama sa itshwelelo mo lefatsheng le molasetilo o na tlhalosa maikelelo a gagwe morago ga go ikanisiwa ga makhanselara a fentseng dithopo tsa monongwaga thuto ga le itisiwe le tsholofelo tombale ba rulagantse pego ka nako ya fa sekgwama sa madi a puso a le kwa tlase ka ntlha ya mabaka a akaretsang go fokotsega ga thekiso ya ditaemane makhanselara go ralala lefatshe leno a simolola tiro ya bone makhanselara a Tšhobe a le 10 ba ne ba dira maikano a bone a ofisi a neng a tsamaisiwa ke molaodi wa kgaolo kwa Kasane ka nako eo modulasetilo wa bone yo mošwa a neng a dumela le go itlama go tsaya maikarabelo a go rotloetsa ditlhabololo mme a tlhagisa gore kgwetlho ya madi e tla nna mokgweleo. We might have to row canoes through the rapids. The resources at our disposal are very limited, but still we will row. Didirisiwa le leidi le re nang le lone ke le kwa tlase mme re tla tswelela ka tiro ya rona ka fa re ka kgonang ka teng go fitlha re nna mo maemong a itsholelo e botoka go ka dira go le gontsi le go tlisa ditlhabololo tse di ka thusang batho ka bontsi ke solofetsa gore re tla dira ka bonako le ka tsela e e botlhale gore re kgone go fitlhelela mokgelo o fast and very strategic for us to reach that goal. We took an oath of allegiance ya gore whether umdomukura UDC BCP we must continue working together re tsweledisa ditiro tsa kgaolo ya rona gore batsadi ba rona ko metseng ba bone ditamelo tse di tswa mo council ya ka o itse gore kana council ke yone local government ke rona ba re tsamaisa Tšhobe. makhanselara a na a tlhopha mongwe wa makhanselara a le mabedi a itlhophetsweng a bana le bogole go nna mothusa modulasetilo wa bone. Jaanong maikelelo a me jaaka ke le ha ke go bontsha bone batho ba ba nang le bogole gore ba gaetsho bogole ga se gore ke go ithoboga ga se go ithoboga o tshwanetse wa nna le tsholohelo o tshwanetse le wena o tsene mo bathong batho ba go bone batho ba kgone go tlhaloganya batho ba go thuse ka gore ga re semola re isolate ba batho re ba gone hale ra go nna le one mathata a gore jaanong le rona ga re kgone gore re ka bona thuso mo bathong ba ileng gore ba arologane. Mokhanselara wa bofelo wa kgaolo ya Tšhobe o tla tlhomamisiwa morago ga ditlhopho tsa poeletso ka matlhatso a beke e tla. Tsholofelo Tombale, Botswana Television. o tswa le gona o tshuwang khutlwana tota segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television tse di tlang go gona ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga Boruni a re tswele e re jaaka dikhansele di tsweletse ka go ikanisa makhanselara a fentseng dithopo tsa setšhaba toropo kgolo ya bobedi Francistown ga ya salela kwa morago ka le yona e tlhophile makhanselara tota e tlhophile mokhanselara wa kgaolano ya tshwaragano re Gaone Matšere go nna ra toropo yo mošwa re Matšere yo e leng leloko la party ya Umbrella for Democratic Change UDC o tlhophilwe ke makhanselara le 17 kgatlhanong la le 12 a tlhophilweng ke yo a neng a phadisana nae e leng mothusa ra toropo wa pele wa party ya Botswana Democratic re Lesego Kwambala. Party ya UDC ke yone e tla laolang toropo kgolo ya bobedi ka jaana mokhanselara wa Philip Matante East re Uyaponyeku a tlhophilwe go nna mothusa ra toropo. Re Nyeku o fentse mokhanselara wa BDP wa kgaolwana ya Central Lillian Greshmere ka tlhophilwe ke makhanselara le 23 fa mme Greshmere ene a tlhophilwe ke a le marataro go ikonisiwa ga makhanselara le go tlhopha boeteledipele jwa toropo jaanong go simolodisa jalo semmuso tiro ya one ya go direla setšhaba. A re tsena mo dikganyeng tsa kgwebo mookamedi wa Botswana Savings Bank BSB Re Nixon Marumola o boletse fa ba itumeletse madi a dipoelo a oketsegileng ka 1.520% morago ga go goga ga lekgetho mo dikgweding di le 6 tse di wetseng ka kgwedi ya Lwetse ya fifing monongwaga. Mo puisanong le BTV News ka moso gompieno Re Marumola o tlhalositse fa koketsego e dirilwe ke kgolo ya dithoto ga mmogo le ditirelo tsa insurance tsa banka eo. Re Marumola o tsweletse a tlhalosa fa ba le mo lenaneong la go atolosa banka go e tshwaraganela le mhama jalo yo ikemetseng privatization. We're quite happy. It's a remarkable growth, but it's not coming in as something we didn't expect because we need to actually be further than where we are at this moment in time. Been working on this
for quite a while, for the last 6 years. Every couple of years, we try to increase our bottom line. 2 years back, we had 6 million, which is a bit embarrassing. Then we moved on to 23 odd million in terms of bottom line. And then 6 months after beginning of the financial year, we're at 60 million, and everything held constant, we'll probably get to 100 million. We actually need to take our rightful place in the community of banks in Botswana. We have about 10 banks in Botswana, you might know that. Out of these 10, we have about 2 what you call statutory banks. And historically, the statutory banks are not taking their rightful place in the community of banks. We've been trying to get there, and we will get there. At least in the last 3 years, the trajectory is going where it needs to be. And of course, once in the next couple of years, we'll privatize. So obviously, this is just getting where we really need to go. What we want to do is that the moment government gives us the green light to privatize, then government as a shareholder should be able to get real returns on their value at the Botswana Savings Bank. We need to look into Botswana. We need to look into outside this country. We have the capability. Yes, we have mining, we have tourism and all, but why can't we have a mega financial services company that comes straight from Botswana? We are willing to be that. le batsa mafatshe a sele lefatshe la Israele le tsweletse ka ditlhaselo tse di mašetla tota kwa kgaolong ya botlhabagare Middle East, mme lefatshe la Syria le lengwe la rutlakakiwang ke lefatshe leo. Israele e tlhalosa fa ditlhaselo tseo le maiteko a go nyeletsa matshosetsi a tswang kwa Syria mo go Israele ka ja ditsolodi di tsere taolo kwa lefatsheng leo la Syria. Abu Mohammed Al-Jolani yo e le moeteledipele wa lekgotla la ditlhakanatlhogo tse di thankgotseng puso e neng e le setlhogo ya ga Bashar al-Assad. A re Israele e mo maipatong a senang le pele le morago. A re Syria yone mo nakong ya kajeko ga ena nako ya dikgotlang tse dišwa mme e lebile go ikega sešwa e le lefatshe. Mo bekeng e ntseng e feta, Israele e ntse e tlatsela mabolokelo a dibetsa kwa Syria ya bo e gapa ditanka tsa sesole le dibetsa tse dingwe gore masole a ditsolodi a seke a di dirisa kgatlhanong le lone. Jaaka lefatshe la Syria le ipaakanyetsa go fetola puso, lefatshe la Amerika la re le solofela fa puso ya batho ka batho e tla atlega. As Syria transitions from the Assad dictatorship to hope. Jaaka Syria e fetola puso kwa go e gatelelang ya ga Assad go ya kwa go e re solofelang e le ya batho ka batho, e dire jaana e tlotle le go akaretsa batho botlhe, gape e seka ya letlelela botsolodi. Does not become in any way a platform for terrorism. Baagisani ba Syria e leng Jordan le bone ba emenokeng go fetoga ga puso kwa lefatsheng la Syria. We all stand with Syria in this reconstruction phase. Rotlhe re emenokeng Syria mo go ikareng sešwa go aga setšhaba se se tlotlang ditshwanelo tsa batho botlhe, gape se bopagane gore batho ba tshele ka kagiso le tokgamo. So that Syrians can live in the security, peace, and stability they all deserve. Israele gape e fudugetse kwa lefelo le le tlhamilweng morago ga ntwa ya Maarabia le Maiseraele ka 1973, morago fela fa masole a Syria a sena go sia koo. Israele ya re ga ya ikaelela go nna ko sebaka se se telele e ntse koo fela go netefatsa tshireletsego ya molelwane wa one. Laonele Gwale, BTV News. Dikgang tsa rona di tla bo di sa helela ga kgaitsedi yake laetsa o sekeng a sa go tshola bontle mo go tsa metshameko. Ke a go leboga kgaitsedi ke go etshoma dume jaaka kgaitsedi ke a boletse nna ke bidio a laetsa o sekeng ka tsa metshameko mme re di simolahela ka motshameko wa ping-pong. Tshepiso re batenne wa setlhopha sa Nkgabe table tennis o fentse game ke bodiwang wa setlhopha sa BDF ka disete tse tharo go e lengwe mo motshamekong o neng o tlola ditlhase wa kgaisano ya Botswana Open e neng o kile batshameki ba mahatsi a kgaolo ya borwa jwa Afrika mono ga borone a rutle pego e tletseng ka refilwe le korwe. Re batenne o simolotsa motshameko wa gago bontle a fenya disete tse pedi tsa ntlha ka tatelano fela re mo seteng ya boraro game ke bodiwang a boa ka mašetla go busa sete e lengwe ko morago. Re batenne o ne itharabologa mo seteng ya bone a e fenya go tsaya bommampodi jwa Botswana Open ka fa go bomme.
The tough tournament, most of it, we had foreigners. The other thing is, champion protective. Today they had this random draw of which I'll play her in the finals. In the quarterfinals. It was just too difficult from the onset. Renze le go Botswana Open mo le tlhakoreng la borre motshameki go tswa Africa Borwa Luka Abrams o fentse boago malobela wa Smash Mediax ka disete tse 3-0 go tsaya gauta ka fa go borre. Obviously started yesterday and the matches were okay. There was no real challenge in the early stages. Re simolotsa maabane mme metshameko e ne e siame, ipaakanyo e nnile ntle thata. Ke tsile letsatsi pele ga kgaisano go leka go itlwaetsa lefelo. I came one day before the tournament, had a training session here the night before, so I was able to sort of acclimatize. So really happy about that. Mo le tlhakoreng la basimane ba dingwaga tse di kwa tlase ga 13 re na ile le koro wa Smash Maniacs o fentse teenage go fona Zaka wa bontleng ituteng ka disete tse 3-0 ka fa ba setsaneng ba dingwaga tse di kwa tlase ga 13 re filo phofolo wa Africa Borwa o fentse boitlamonkele ka tse 3-0 go fenya le tlhakore leo. Kgaisano e ya Botswana Open e ne e tswala ditiragalo tsa ngwaga wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association. Re filo le kore BTV Sport Gaborone. Mo tse dingwe modulasetilo wa komiti e ne e rulaganyetsa kgaisano ya Zone 6 Volleyball Club Championships Brigadier Tshepo Mpetsane a re kgaisano eo e tsamaile ka thelelo le ntswa go ne go na le dikgwetlho tsa madi. Mpetsane o tlhalositse ha kgaisano e ne hapegile ka e dirile ditso mo lehatsheng leno tsa motshameko wa volleyball ka go tshegetsa kgaisano e neng e tsenwe ke ditlhopha di le dintsi. Ditlhopha di le 50 di ne di kgaisana mo khaisanong eo ya malatsi a robang bobedi ka jalo seo se tlhoma rekote e ntšha e phala ya kwa Lesotho e neng e phadisanelwa ke ditlhopha di le 46. Mpetsane a re seo se supa ha boeteledipele jwa lekgotla la Botswana Volleyball Federation bo nonohile hela thata. Everything went well. Re tsamaile sentle, re simolotse our games on schedule. Re itumeletse gore ga bo go diragetse ka go diragetse because it was according to plan. You know, when everything goes according to plan, wa itumela lo ena wa bona gore nya songwe tsama sentle. Me ke itumela go tle mo leng gore our team, more especially the local organizing committee, worked hard, you know, tirelessly to try and get the games organized and properly. We had an uphill battle, like one said before, another challenge is our finance. Even though we have not overcome, but we have tried to do the best with what we got. But it's super hollow, they came in handy. But to see the original price that they gave us for the hall, they had to make huge cuts to be able to assist us. I think Lebonere Bata as sponsors and their partners in this thing because they made it possible also. Me tota ke leboga botlhe ba ba nile le seabe mo thulaganyong ya go iphakanyetsa metshameko ene yotlhe. Slopper sa Darrell Morton School of Swimming Gators Club ke sone ba fenyi ba kgaisano ya bolesome le bohera bongwe ya Botswana Swimming Sport Association National Championships morago ga go kokwanya dintlha di le 3203.5 mo kgaisanong e ne rulagantswe kwa University ya Botswana. Kgaisano eo ya malatsi a matlhano e simolotseng ka laboraro e tsile bokutlong maabane mme e nengwe ke le ditlhopha tsa monogae di roba bobedi le sa bulawayo go tswa kwa lehatsheng la Zimbabwe. Pego ka tshegofatso Malepa. Setlhopha sa DMSS Gators Swimming Club se gapile bomampudi jwa bolesome le bofera bongwe ka go gapa matlhakore ka bontsi a kgaisano e a akaretsa mabelo a relay a le marataro mo go araba bobedi gareng ga one la 200 meters freestyle relay la basimane ba dingwaga tse 7 go tsena kwa go tse di lesome ka nako ya 2 minutes 28 seconds la mangwe a bathumi ka go farologana. Re ne ra bua le mokatisi gore re simolle ka mothumi wa bobedi mme re beye yo lebelo thata kwa bofelong gore ba dinako tse dintsi ba kgone go leka go oketsa lebelo la phadisano.
Propeller Swimming Club ba fenya letlhakore la mixed relay la 200 meters freestyle le le kopantseng basimane le basetsana ba dingwaga tse di 11 go ya go tse di 14 ka nako ya 1 minute 50 seconds. We as a club, we trained a lot. Re fetotse dilo di le dintsi mmogo ka gonne re ne re batla go fitlhelela diphenyo tse di botoka mo kgaisaneng tsotlhe tse re neng re phadisana mo go tsone. Re dumela gore kgaisano nngwe le nngwe ke sebaka sa go ipapatsa mme ga re nke re itumeletsa. We're not gonna swim as well that we're supposed to swim. Ke rata go leboga ba tsa karolo ba ditlhopha tse dingwe. Ba dirile tiro e ntle fela thata. Ba okeditse boleng jwa kgaisano mme seo se re thusa go tokafala. Ke akanya gore selo sa botlhokwa ke madi a re a tsenya mo lenaneo la go tlhabolola motshameko mo bathuming le mo bakatising. Re na le bakatisi ba bašwa ba Botswana ba ba dirang tiro e ntle go tlhabolole mo go bone le go ba nonotsha ke sengwe sa dilo tse di fetolang maemo a rona. Mo ditlotleng tse dingwe tsa kgaisano e, setlhopha sa BDF Dolphins Swimming Club se gapile tlotla ya setlhopha sa balatedi ba tlhotlhwa ga mmogo le lebelo la Masters la bomme. Morago ga kgaisano e ya malatsi a matlhano, DMSS e feditse mo maemong a ntlha e salwa morago ke Propellers, maemo a boraro a leba ka setlhopheng sa Gaborone Aquatic Center, fa sa Phoenix se wela mo maemong a bone mme BDF Dolphins e wela mo maemong a botlhano. Stingrays sa wela mo maemong a borataro fa setlhopha sa Kubu se wela mo maemong a bosupa fa batshegetsi ba kgaisano UB Swimming Club se feditse mo maemong a bofara bobedi. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Jaanong re duetsa ka tsa kgwele ya dinao. Setlhopha sa Notwane se fentse motshameko wa boraro mo metshamekong e supa ya league ya First Division ya ka kwano borwa se sena go fapha sa Prisons 11 ka dino tse 3-1 kwa lebaleng la SSG ka Matlhatso pego ka Katlego Kgakole. Toronto Notwane ba ba mo maemong a bobedi mo lokong ba tsene mo karolong ya ntlha motshameko ba le bodutu mme seo sa fa Prisons 11 sebaka sa go nosa motshameko ya ko nakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 1-1 mo karolong ya bobedi Makete ba tla ba utlwile ditaelo tsa ga mokatisi Thataone Tebele sentle ba tsomana le nwa go boela mo motshamekong mme ba e bona ka Thabang o fitlhile mo motsotsong wa 54 o fitlhile o na bo a ipoeletsa gape a no sa ya gagwe ya bobedi ka penalty go neela setšhaba ketapele a tse 2-1. Kamogelo Kashiwa le ena o na ikwadisa mo dibukeng tsa banosa dino a netefatsa fa a neela Makete phenyo ya dino tse 3-1 ya Prisons 11. It was a very tough game. We actually digged deep to score these 3 goals. E ne le motshameko o thata re sokotse go ba kwa morago go tla go nosa dino tse 3 go fenya motshameko. But at the end of the day, my boys showed character. They fought all the way, and they actually fought all the way to give us the 3 points. I think we played very well, and it's just that in the second half we lapsed. Re tshamekile sentle mme mo karolong ya bobedi re reteletswe ke go laola tshameko ya rona mme ke gone mo go dirileng gore re latlhegele. We can't control them, but we played well. Congratulations to Notwane. Mo metshamekong e mengwe ya borwa Jwaneng Stars e fentse Sun Diamonds ka dino tse 3-0. Tlokong United e faphile Holy Ghost ka tse 2-0 fa Desert Nqawu e setse ka dintlha tsotlhe tse 3 ka tsabong moraga go nota UB Hawks ka 1-1. Taung Strikers e pegile Magosi FC 2-0 fa ba eteledipele ba Loko Police 11 ba biditse City Pola ka tse 3-1. Kwa Bokone BR Highlanders le Motlakase FC di kgaoganye dintlha ka malekano no setlhopha fa Calendar Stars e notile Peacemakers ka 1-1. Makongolo Peswa e faphile Mbalakalungu ka tse 2-0 fa Tsabotlhe FC e fentse 11 Angels ka 1-1. Santa Green e notile Real Brothers ka 1-1 mme Tshikinyega Tigers e kgonne go kwadisa phenyo ya bone ya ntlha ya league ka go betsa Sankoyo Bushbucks ka dino tse 2-1. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Katlego na garela dikgang tsa rona tsa metshameko nna le yena re kopana gape ka nako ya bohera bongwe ha ke di go neela jaanong e le ka teme ya sekgowa mme ka go rialo a re kgakolla gape dintlhakgolo tsa rona. Puso ya re ikemiseditse go tsibogela matshwenyego a mapodisi ka ponyo ya leitlho. Bogodu jwa megala ya metlakase kwa Maun bo ama matshelo le dikgwebo tsa batho.
a setlhopha sa Daryl Morton School of Swimming Gators Club e le sone bafenyi ba kgaisano ya Botswana Swimming Sport Association National Championships. Medikalo e tsomega ko di fela na ko kyone ya bo re patapatile ra go hela go ba tepolo ape go utlwa ka maemo a bosa ya kuma pula me khantijana go nna mogote re no metsi monyana pele e bone la wabo a nne kagiso. Madume ba gaetso amogela seema sa lape le stesidiwa ke o bakeng Casper Mataki. Ba gaetso mo go to santse utala mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme bile mo tseleng gompieno re gatisitse 40 kwa letlhakana kwa tsabong gone re gatisitse 30 le bofera bongwe mme mo mafelong a mangwe ka bontsi a lefatshe leno re gatisitse mogoto magare ga 36 le borotaro go yeng kwa 30 le bofera bobedi mme ga re lebelela pula ene le mo e gatisitswe mosono ka nako ya bofera bobedi re gatisitse 40 le bofera bobedi kwa ga Matlaris Farm kwa Kgope 20 le bofera bobedi kwa Evergreen Investment Farm mo Tlokwe 20 kwa State House ga mmogo le Gaborone Village Meteorological Services Headquarters 10 kwa Mogodisane Khotla borotaro kwa Bray Border Post bone kwa Good Hope Meteorological Station ga mmogo le Mangkgodi Khotla boraro kwa Maun International Airport ga mmogo le Ngojane Meteorological Station bongwe kwa Dryhoek Primary School ga mmogo le Kasane International Airport le Khomokasitwa Primary School kwa Makopong Border Post le Swaneng Hill Secondary School mo Serwe gone re gatisitse marothodi mme re lebela setshwantsho lape mo maitse ba gompieno santse se supa setswetswe sa rona sa Exchido se le re santse le gone mo lehatsheng le la Mozambique mo re solofetseng gore bosigo ba gare se tsene mo lehatsheng la Zimbabwe kwa re solofetseng gore se go hella teng mme ga re lebelela mo lefatsheng la rona la Botswana santse go banela maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme bile maru a re solofetse gore bona kgotsa a re nesetsa pula bosigo gare ha re lebelela mo tsela la bobedi re sofetse re go thiba ka bontlha bongwe lefatshe ka bophara ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo ka bontsi tsa lefatshe leno ha re lebelela mo maphakele re sofetse re go ikutatse go le mogote lefatshe ka bophara mogote wa magare ga 20 kwa Tsabo go yeng kwa 20 le bone kwa Selebephikwe ga mmogo le kwa Qadi ha re lebelela mo tshokologo go kgaola kgalagadi re sofetse re go ikutatse go le mogote o feteletseng wa magare ga 30 le bofera kwa Vela go yeng kwa 40 kwa Tshane dikgaolo tse dingwe ka bontsi tsa lefatshe leno re sofetse re go ikutatse go le mogote thata wa magare ga 30 le borotaro kwa Good Hope go yeng kwa 30 le bofera bobedi kwa Maun ga mmogo le kwa Selebephikwe ka jalo setšhaba se rute re se ipabalele mo mogoteng o mme ga re lebelela mo malatsi a mabedi a latelang ko dikgaolong tsa borwa bothaba kgatleng le kweneng re sofetse re go thibe ka kgonagalo ya pula e phateletse le mafelo a dikgaolo tseo go ikutatsa go le mogote thata ka tsatsi la boraro ka tsela bone gone go ikutatsa go le bothito ha re lebelela ko gantsi le kgalagadi re sofetse re go thibe ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo go ikutatsa go le mogote thata ka tsatsi la boraro ka tsela bone gone go ikutatsa go le mogote ko dikgaolong tsa tšhobeleng gape le gone re sofetse re go thibe ka kgonagalo ya pula e phataletseng le mafelo a dikgaolo tseo mme ebile go ikutatsa go le bothito mo tshokologong go dikgaolong tsa legare le bokone bothaba le gone re sofetse re go thibe ka kgonagalo ya pula e phataletseng le mafelo a dikgaolo tseo go ikutatsa go le mogote thata ka tsatsi la boraro ka tsatsi la bone gone go ikutatsa go le bothito ke gone go tlhamone ke go tshwaretse go tswa tepolo ya pe a enne boroko ke boa gape ke go dumedisa wetso mo phirimaneng ya tsatsi la mosupologo kana maitseboeng a tsatsi la mosupologo tota kgwedi ya Sedimonthole morule a le 16 ngwaga ya kotlomela ka tselentseng ya Christmas re a re lebile mme bo madimame ke tshenyo ka dilalome tse di tsweletseng ka go senya ile gore ba koporasi ya motlakase Botswana Power Corporation ba re ba tshwengwa ke koketsego ya go sengwa ga mafaratlhatlha di dirisiwa jalo tsa motlakase tshenyo e ga ya mehela di dirisiwa tsa motlakase e boa gape kgoreletsa kabo kana